پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و اقتصادی، سیاحت، صنعتی و کشاورزی و آزمون‌های اجتماعی جمهوریوی، راهنمای جامعه آینده خانه باد امید وطن تاجیکان محبوب دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратон менамоем. шоми имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баъди анҷоми сафари давлатӣ аз ҷумҳурии ӯзбекистон ба ватан баргаштанд. дар фурудгоҳи байналмилалии душанбе президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ истиқбол намуданд. ёдовар мешавем ки рӯзҳои 26-27 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сафари давлатӣ дар ҷумҳурии ӯзбекистон қарор доштанд. ин сафар на танҳо идомаи мантиқии муколамаи сатҳи олӣ байни ду давлат маҳсуб меёбад, балки бозгӯи иродаи қавии сиёсӣ ҷиҳати таҳким ва густариши ҳамаҷонибаи муносибатҳои дуҷониба дар соҳаҳои гуногун мебошад. дар доираи сафар таваҷҷӯҳи махсус ба рушди ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ, ҷалби сармоягузорӣ, тавсеяи равобити саноатӣ ва энергетикӣ, инчунин афзоиши ҳаҷми гардиши мол байни ду кишвар зоҳир гардид. ҳамзамон дар доираи сафари давлатӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҷумҳурии ӯзбекистон масъалаҳои муҳими минтақавӣ аз ҷумла таъмини амният, истифодаи оқилонаи захираҳои обу энергетика ва рушди инфрасохтори нақлиётӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. инчунин барои таҳкими робитаҳои фарҳангӣ ва гуманитарӣ, густариши ҳамкориҳо дар соҳаҳои маориф, илм ва сайёҳӣ имкониятҳои нав фароҳам оварда шуданд. дар маҷмӯъ натиҷаҳои ин сафар зимни устувориро барои таҳкими мибаъдаи шарикии стратегӣ ва рушди дарозмуддати муносибатҳои дӯстона байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон муҳайё месозанд. муфассал дар гузориши ҳамкоронамо. 26 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сафари давлатӣ вориди шаҳри Тошканд, пойтахти ҷумҳурии Ӯзбекистон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Тошканд ҳумо меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро бо нишони эҳтироми баланд роҳбари кишвари мизбон президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. Assalomu alaykum. Tojikiston, O'zbekiston, jannat monand, bog'i boston, azal birga qardosh ellar, bir-biriga payvand dillar. Koda koshu, koda ko'z, o'zbek, tojik, do'st bo'lsin. Dillarda shu qutlug' so'z, doim vaqtga yod bo'lsin. Xush omaded, mehmononi aziz, mehmononi qadrshinos. Shumoro istiqbol menamoyad xalqi o'zbek var O'zbekistoniylar bu ehtiromi xos. Yakjon tashakkur. Navro'zatton muborak. ба ифтихори сафари давлатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон майдони фурудгоҳ фазои идона дошт. парчамҳои ҳар ду давлат афрохта шуда, шиёру овезаҳои тараннумгари дӯстии мардумони Тоҷикистону Ӯзбекистон
آویزان بود. سفر دولتی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان روزهای 26 و 27 مارت در شهرهای تاشکند و بخارا جریان گرفته. در دایره آن ملاقات و مذاکرات سطح عالی در نخستین نشست شورای عالی بین دولتی، امضای شماره زیادی سندهای نوی همکاری و برگزاری فوروم تجارتی و یک قطار چهاربینی‌های فرهنگی از جمله شام دوستی و روزهای فرهنگ تاجیکستان در ازبکستان صورت گرفت. 26 مارت در دایره سفر دولتی در جمهوری ازبکستان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نخست با نشان احترام به تاریخ و فرهنگ مردم ازبک در نزد مجسمه استقلالیت و بشردوستی گلچنبر گذاشتند. در مراسم گلچنبرگذاری مهمان عالی قدر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را سروزیر جمهوری ازبکستان عبدالله عاریپوف همراهی نمودند. بیست و ششم مارت در دایره سفر دولتی به جمهوری ازبکستان مراسم استقبال رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در نزد قصر کوکسرای صورت گرفت. مهمان عالی مقام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف گرم و صمیمی استقبال گرفته به بالای شاهصفه افتخاری دعوت نمودند.
مراسم استقبال رسمی با گزارش فرمانده گارد فخری، صدا دادن سرودهای ملی دو کشور، گذشتن سران دولت‌ها از نزد قطار سربازان، عرض احترام مهمان عالی مقام به پرچم دولتی ازبکستان، شناسایی با هیئت‌های رسمی دو جانب جریان گرفته. با گذشت نظامی جزء و تام‌های گارد فخری از نزد سران دو دولت انجام یافت. مذاکرات سطح عالی در دایره سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به جمهوری ازبکستان با ملاقات خاصه سران دو دولت محترم امامعلی رحمان و محترم شوکت میرزیویف آغاز یافت. پرزیدنت جمهوری ازبکستان سرور دولت ما را بار دیگر به شهر تاشکند خیر مقدم گفته اظهار باور نمودند که بازدید کنونی محترم امامعلی رحمان با تحکیم و گسترش شریکی استراتژی و مناسبت‌های همپیمانی دو کشور همسایه تکانی نو می‌بخشد. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان با محترم شوکت میرزیویف برای دعوت به تاشکند و پذیرایی گرم و صمیمی عرض سپاس نموده به روند تحکیم پیوسته مناسبت‌های دوستانه و گسترش همکاری گوناگون جنبه تاجیکستان و ازبکستان در روحیه شریکی استراتژی
و همپیمانی بهای بلند دادند. محاکمه حالت کنونی و دورنمای مناسبت‌های دوستی و همکاری گوناگون پهلوی تاجیکستان و ازبکستان سپس در نخستین نشست شورای عالی بین دولتی با اشتراک هیئت‌های رسمی دو جانب ادامه یافت. گفت و شنیدهای رسمی دو جانب با سخنان تبریکی به مناسبت جشن بین‌المللی نوروز که برای هر دو کشور همسایه ارزش والای تاریخی و فرهنگی دارد آغاز یافت. ضمن نشست نخستین شورای عالی بین دولتی که تأسیس آن نشانه به سطح بلند رسیدن مناسبت‌های شریکی استراتژی و همپیمانی دو کشور همسایه ارزیابی گردید، مجموعی وسیع مسائل تحکیم و گسترش همکاری دو جانبه بررسی شد. با قناعتمندی تاکید گردید که حجم گردش مال و محصولات میان دو کشور به 1 میلیارد دلار آمریکایی نزدیک می شود و اظهار باور کرده شد که تا سال 2030 این نشان داد تا به 2 میلیارد دلار رسانده می شود. ذکر گردید که حالا در سرزمین ازبکستان 410 کارخانه با سرمایه صاحبکاران تاجیک و در تاجیکستان 131 کارخانه مشترک تاجیکستان و ازبکستان فعالیت دارند. این آمار نشانه نمایان گسترش همکاری‌های سرمایه‌گذاری میان دو کشور همسایه نامیده شد. همچنین فراهم آوردن شرایط مساعد برای رفت و آمد شهروندان میان دو کشور از جمله با مقصد سیاحی یکی از دستاوردهای مهم جانب‌ها در سالهای آخر ارزیابی کرده شد. وابسته به این پیشوای ملت تاکید کردند که در سال 2025 نزدیک 2,800,000 شهروند ما به ازبکستان و بیش از 1,100,000 شهروند کشور همسایه به تاجیکستان سفر نمودند. سرعت بلند گسترش رابطه‌های همکاری در ساحه‌های استراتژی چون انرژتیک، صنعت، نقلیات و کشاورزی تاکید گردید. از برگزاری با موفقیت نمایشگاه مشترک محصولات ساحوی در شهر تاشکند، روزهای فرهنگ تاجیکستان در ازبکستان و انجمن بین منطقوی صاحبکاران دو کشور در شهر جیزخ ازبکستان که در حاشیه این سفر جریان داشتند اظهار قناعت کرده شد. تقویت همکاری برای استفاده وسیع تکنولوژی‌های نوین، دستاوردهای نوترین علم و تکنیک معاصر، همچنین دستگیری عالمان و تشبثکاران جوان ضرور دانسته شد. با دریافت راه‌های رشد منبعد همکاری در بخش‌های معارف، تندرستی، جوانان، ورزش و سیاحی توجه زیاد ظاهر گردید. تحکیم همکاری میان ساختارهای حفظ حقوق و ترتیبات هم از موضوعهای مهم مذاکرات بود. در رابطه با این ضرورت هماهنگی‌های مشترک در مبارزه با ظهورات تروریسم و افراطگرایی، جنایت‌های کیبری، قاچاق مواد مخدر و دیگر ظهورات جنایت‌های متشکل فرامرزی تاکید کرده شد. با همکاری در مسائل منطقوی و جهانی هم توجه خاص ظاهر گردید. سرور دولت ما محترم امام علی رحمان از جمله اوضاع اطراف منطقه ما را مرکب نامیده ابراز داشتند که برای واکنش مؤثر به خوف و تهدیدهای عمومی تلاش‌های مشترک منبعد تقاضا می‌گردد. در تالار قصر کوکسرای در دایره سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در جمهوری ازبکستان، سران دولت‌ها محترم امام علی رحمان و محترم شوکت میرزیویف در مراسم آغاز بنیاد و افتتاح یک قطار انشاءات در حدود جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان اشتراک نمودند. با امر و اجازت راهبران دولت‌ها برای آغاز کارهای ساختمانی در 7 انشاءات در تاجیکستان از قبیل وسیع کردن خط استحصال تکنیکی معیشی ارتل، ساختمان کلینیکای طبی با نام شاه احمد در شهر دوشنبه، تأسیس کلاستر نساجی، بنیاد خط معاصر کارکرد میوه، استحصال محلول‌های طبی، آغاز لایحه استحصال مبل و تکنیکای صنعتی در ولایت سوخت اساس گذاشته شد. همچنین در این مراسم سران دولت‌ها برای افتتاح و آغاز ساختمان انشاءات مشترک از جمله لایحه کارکرد شیر و استحصال محصولات پنیری، استحصال افشوره شربت، دوشنبه نامگذاری کردن یکی از کوچه‌های تاشکند نو، ساختمان مجموعه معاصر بلند آشیانه استقامتی و به راه ماندن استحصال محصولات کنسرو شده در جمهوری ازبکستان اجازت دادند.
дар маҷмӯъ дар маросими маҷозӣ барои татбиқи 12 лоиҳа ва бунёди иншоот расман иҷозат дода шуд. иттилоъ дода шуд ки маблағи 7 иншооти дар Тоҷикистон бунёдшаванда $98 миллион амрикоӣ ва 5 лоиҳаи дар Узбекистон амалишаванда $63.2 миллион амрикоиро ташкил медиҳад. мавриди зикри хос аст ки ин лоиҳаҳо ба ташкили ҷойҳои нави корӣ барои шаҳрвандон мусоидат хоҳад кард. 26 март дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии Узбекистон дар якҷоягӣ бо президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ба оғози корҳои сохтмонии корхонаи нави ширкати муштараки Artel Avesto Electronics оид ба истеҳсоли техникаҳои маишӣ дар доираи марҳилаи сеюми фаъолияти истеҳсолии он дар шаҳри Душанбе ва ба корҳои сохтмонии корхонаи муштараки истеҳсоли мебел дар шаҳри Турсунзода ба таври фосилавӣ оғози расмӣ бахшида шуд. зимни муаррифии лоиҳа иттилоъ дода шуд ки ширкати муштараки Artel Avesto Electronics фаъолияти истеҳсолии худро дар шаҳри Душанбе соли 2020 оғоз намуда то имрӯз 9 намуд техникаҳои гуногуни маиширо дар ду марҳилаи истеҳсолӣ ба роҳ мондааст. иқтидори солонаи истеҳсолии корхона то соли 2025 ба зиёда аз 198 000 техникаҳои маишӣ расонида шуда шумораи ҷойҳои корӣ то 130 нафар расонида шуд. тибқи нақша дар марҳилаи сеюм иқтидори солонаи истеҳсолии корхонаи нав то ба 500 000 техникаҳои маишӣ расонида шуда шумораи ҷойҳои корӣ то 300 нафарро дар бар хоҳад гирифт. корҳои сохтмонии корхонаи нав ки дар минтақаи иқтисодии шаҳри Душанбе дар маҳаллаи Арбобхотун ҷойгир аст моҳи марти соли ҷорӣ оғоз гардида дар муддати 1.5 сол ба анҷом расонида мешавад. таъсиси корхонаи муштараки Artel Avesto Electronics ҷавобгӯи мувофиқаҳои роҳбарони олии ҳарду давлат буда ба рушди устувори иқтисодию иҷтимоӣ ва таҳкими муносибатҳои дӯстию бародарона ва ҳусни ҳамҷавории Тоҷикистон ва Узбекистон саҳми бориз мегузорад. ҳамзамон зимни муаррифии лоиҳаи сохтмони корхонаи муштараки истеҳсоли мебел дар шаҳри Турсунзода иттилоъ дода шуд ки корхонаи муштараки истеҳсоли мебел дар шаҳри Турсунзода дар масоҳати умумии 50 садяк замин бунёд гардида дар он намудҳои гуногуни мебел ва дарҳои замонавӣ истеҳсол карда мешавад. дар назар аст ки пас аз ба истифода додани корхона солона то 50 000 дар ва зиёда аз 20 000 маҳсулоти гуногуни мебел истеҳсол гардад. корхонаи муштараки истеҳсоли мебел бо ҷалби сармояи хориҷӣ бо мақсади саҳмгузорӣ дар татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саноаткунонӣ бо суръати кишвар бо маблағи $3 миллион амрикоӣ бунёд карда мешавад. баъд аз мавриди истифода қарор гирифтани корхона 20 нафар мутахассис бо ҷойи кори доимӣ таъмин мегарданд. бунёди ин корхона ба таҳкими ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушди истеҳсолоти ватанӣ мусоидат хоҳад кард. зикр гардид ки таъмини имкониятҳои истеҳсолии муосир ва истеҳсоли маҳсулоти босифат дар маркази таваҷҷӯҳи масъулон қарор дошта татбиқи лоиҳа дар рушди иқтисоди миллӣ ва баландбардоштани сифати маҳсулот нақши муҳим хоҳад дошт. ин иқдом дар доираи муносибатҳои дӯстона ва шарикии стратегӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Узбекистон махсусан байни сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев амалӣ гардида барои рушди минбаъдаи иқтисодиёти ҳарду кишвари дӯст заминаи мусоид фароҳам меорад. дар солҳои соҳибистиқлолӣ зери сиёсати хиратмандона ва дурбинонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои муаззаи миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи ҳадафи чоруми стратегии саноатикунонии бо суръати кишвар ва солҳои рушди саноат раванди бунёду ба истифода додани коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз он ҷумла дар шаҳри Турсунзода вусъати тоза пайдо намуд. дар ин давра дар шаҳри Турсунзода коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ бо технологияи муосир бунёд шуданд ки имрӯзҳо онҳо зиёда аз 100 номгӯи маҳсулоти саноатӣ истеҳсол менамоянд. ҳамзамон барои рушди соҳаи саноати мамлакат имрӯз бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешрои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври маҷозӣ ба корҳои сохтмони корхонаи муштараки истеҳсоли мебел дар шаҳри Турсунзода оғоз бахшиданд ки дар он мебел ва дарҳои замонавӣ истеҳсол мешаванд ва албатта ба истифода додани корхонаи мазкур ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ афзоиш меёбад ва
ҷойҳои нави корӣ низ ташкил карда мешавад. тоҷикистон ва ӯзбекистон ду кишвари ба ҳам дӯсту ҳамсоя дар доираи ҳамкориҳои судманд ки таи солҳои охир бо шарофати сиёсати неку бо барори сарони давлатҳо муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва муҳтарам шавкат мирзиёев густариш ёфт ба таъсиси коргоҳу корхонаҳои саноатии муштарак таваҷҷӯҳи бештар доранд. инак дар доираи ҳамкориҳои дуҷониба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам шавкат мирзиёев ба татбиқи боз як лоиҳаи муштарак сохтмони лоиҳаи истеҳсоли маҳсулоти чармӣ дар шаҳри гулистони вилояти Соғд ба таври маҷозӣ оғоз бахшиданд. бунёду муҷаҳҳазсозии корхонаи истеҳсоли маҳсулоти чармӣ ки барои ҳарду кишвар манфиатовар аст бо сармоягузории ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сомончарми ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷамъияти саҳомии кушодаи юксалиш чармсаноати ҷумҳурии ӯзбекистон амалӣ карда мешавад. o'zbekiston va tojikistonda муносибатҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон бо ташаббусҳои роҳбарони ду давлат густариш ёфта дар соҳаи саноат таъсиси корхонаҳои муштарак бештар мегардад. иқдоми навбатӣ идомаи мантиқии ин раванд аст. мо нақша дорем ки дастгоҳу таҷҳизоти муосири истеҳсолиро аз Туркия ва Италия харидориё насб намуда баробари таъмини талаботи бозори дохилӣ ҳаҷми содиротро ба кишварҳои хориҷи дуру наздик афзоиш диҳем. бо татбиқи лоиҳаи мазкур имкон фароҳам меояд ки дар як шабонарӯз то 10 000 пӯсти чорвои калон мавриди коркард қарор гирад. иттилоъ дода шуд ки ҳудуди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сомончарм бештар аз 2 гектар буда ҳоло дар ин корхонаи саноати ашёи хом пӯсти чорвои калон ҳамагӣ 70% коркард ва маҳсулоти нимтайёр пурра ба хориҷи мамлакат аз ҷумла ҷумҳурии ӯзбекистон ҷумҳурии мардумии чин федератсияи русия ва кишварҳои аврупо содирот карда мешавад. мақсад аз татбиқи лоиҳаи муштараки соҳибкорони тоҷикистону ӯзбекистон ҳам дар заминаи корхонаи сомончарми шаҳри гулистон аз он иборат аст ки дар оянда пӯсти чорвои калон пурра коркард ва маҳсулоти тайёр ба монанди пойафзол ва либоси чармии истеҳсолу содироташ бештар гардад. то ин дам ҷамъияти мо дар як шабонарӯз 1600 адад ашёи хомро коркард мекард. баъд аз он ки дастгоҳу таҷҳизоту технологияи муосир ворид менамоем дар як шабонарӯз имконият дорад ки то 10 000 адад ашёи хомро коркард намояд. инчунин дар айни ҳол дар ҷамъият 32 нафар кормандон бо ҷои кори доимӣ таъмин мебошанд. баъд аз дастгоҳу таҷҳизотҳои нав ворид кардан ва васеъ намудани фаъолият ҷамъият имконият дорад ки зиёда аз 100 нафар сокинони маҳаллиро бо ҷои кори доимӣ таъмин намояд. давоми солҳои охир иқдомҳои муштараки соҳибкорону сармоягузорони ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон дар самти таъсиси коргоҳу корхонаҳои саноатӣ самари бештар ба бор овард ва дар оянда ҳам ин раванд дар заминаи ташаббусҳои неку созандаи сарони ду давлати ба ҳам дӯсту ҳамсоя муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва муҳтарам шавкат мирзиёев боз ҳам тақвият меёбад. пас аз анҷоми мулоқоту музокироти сатҳи олии тоҷикистон ва ӯзбекистон бо иштирок ва дар ҳузури сарони давлатҳо маросими имзои санадҳои нави ҳамкорӣ сурат гирифт. нахуст роҳбарони ду давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва муҳтарам шавкат мирзиёев зери изҳороти муштараки президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва президенти ҷумҳурии ӯзбекистон дар бораи таъмиқи муносибатҳои шарикии стратегӣ ва ҳампаймонӣ имзо гузоштанд. зери барномаи зиёд намудани ҳаҷми гардиши мол то 2 миллиард доллари амрикоӣ миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон то давраи соли 2003 ва барномаҳои ҳамкории саноатӣ миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва сарвазири ҷумҳурии ӯзбекистон Абдулло Орипов имзо гузоштанд. сипас дар ҳузури сарони ду давлат санадҳои зерин ба имзо расид. созишнома дар бораи ҳамкории илмӣ миёни Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон ва Академияи Илмҳои Ҷумҳурии Ӯзбекистон. ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни Агентии хизмати давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии рушди хизмати давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ. ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи иҷрои маҷбурии санадҳои судӣ ва санадҳои дигар мақомот миёни хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон
ва бюрои иҷрои маҷбурӣ назди прокуратураи генералии ҷумҳурии ӯзбекистон. ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва агентии рушди инноватсияи назди вазорати маълумоти олӣ, илм ва инноватсияи ҷумҳурии Ӯзбекистон. Протокол дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба созишнома миёни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии Ӯзбекистон оид ба таъсиси ширкати сармоягузории Тоҷикистону Ӯзбекистон аз 10 июни соли 2021. созишнома миёни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии Ӯзбекистон оид ба татбиқи мутақобилаи низомҳои электронии сертификаткунонии пайдоиши молҳо. созишнома миёни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи тандурустӣ ва илми тиб. созишнома миёни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии Ӯзбекистон оид ба ҳамоҳангсозии тақсимоти басоматҳои радиоӣ дар минтақаҳои назди сарҳадӣ ки аз ҷониби хадамоти радиои заминии шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон истифода мешаванд. созишномаи ҳамкорӣ миёни вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати нақлиёти ҷумҳурии Ӯзбекистон оид ба истифодаи низоми иттилоотии е-пермит. ёддошти тафоҳум байни Кумитаи таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва агентии таҳсилоти касбӣ назди вазорати таҳсилоти олӣ, илм ва инноватсияи ҷумҳурии Ӯзбекистон дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи таҳсилоти касбӣ. нақшаи чорабиниҳо оид ба татбиқи созишномаи ҳамкорӣ миёни вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати сармоягузории саноат ва савдои ҷумҳурии Ӯзбекистон дар соҳаи технология ва инноватсия барои солҳои 2026-2028. нақшаи чорабиниҳо оид ба татбиқи ёддошти тафоҳум дар бораи ҳамкорӣ миёни вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати саноати кӯҳӣ ва геологияи ҷумҳурии Ӯзбекистон дар соҳаи саноати кӯҳӣ ва технологияҳои нав барои солҳои 2026-2028. ёддошти тафоҳум дар бораи ҳамкорӣ миёни вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати иқтисод ва молияи ҷумҳурии Ӯзбекистон. харитаи роҳ доир ба дурнамои рушди ҳамкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва амнияти озуқаворӣ миёни вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати кишоварзии ҷумҳурии Ӯзбекистон барои солҳои 2026-2028. нақшаи чорабиниҳо миёни вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати фарҳанги ҷумҳурии Ӯзбекистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи фарҳанг барои солҳои 2026-2027. харитаи роҳ оид ба рушди ҳамкорӣ дар соҳаи сайёҳӣ миёни Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи сайёҳии ҷумҳурии Ӯзбекистон барои солҳои 2026-2028. Уважаемый представитель средств массовой информации, мы искренне рады еще раз приветствовать президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона и всех членов делегации на гостеприимной узбекской земле. O'zbekistonga xush kelibsiz. В начале выступления хочу особо отметить, что мы в Узбекистане, как близкие соседи, искренне рады высоким достижениям братского Таджикистана. В сложных условиях мировой экономики в стране обеспечивается устойчивый рост ВВП и инвестиций, сдерживается инфляция, повышаются реальные доходы населения. Я еще раз хочу пожелать вам больших успехов, уважаемые журналисты. Таджикистан наш надежный союзник и стратегический партнер. Мы разделяем единые цели, взгляды и устремления. Еще в недавнем прошлом у нас практически не было серьезных контактов и обменов. Сейчас регулярно встречаются руководители парламентов, премьер-министры, члены правительств, главы регионов и интеллигенция. Товарооборот даже 100 миллионов долларов не был. По итогам прошлого года он достиг почти 1 миллиарда долларов. Мы не сотрудничали в промышленности. Сегодня у нас работает свыше 500 совместных предприятий. Раньше не было прямого авиасообщения. Сейчас между столицами осуществляется 10 авиарейсов в неделю. Таких примеров можно много привести и в других сферах. Сегодня мы с уважаемым Эмомали Шариповичем провели очень плодотворные переговоры и первое заседание Высшего межгосударственного совета. Следует отметить, что к нынешнему саммиту была проведена серьезная подготовительная
совместная работа. Успешно прошли заседания межправкомиссий, форумы регионов, ректоров, ученых, молодежи, аналитических центров, Дни таджикской культуры и кино и ряд других мероприятий. В ходе встречи мы подробно обсудили широкий круг вопросов, определили приоритеты и целевые задачи развития многопланового партнерства. Будем продолжать активные контакты на всех уровнях, углублять диалог в рамках международных и региональных структур, включая форматы консультативных встреч и Центральная Азия плюс. Приоритетное внимание уделили экономике, поручили принять практические меры по доведению товарооборота до $2 миллиардов. В этих условиях будем ускорять создание торговой зоны Айбек-Фатахабад. Кроме того, подготовили отдельную программу кооперации с конкретными проектами в сфере энергетики, геологии, текстиля, сельского хозяйства и многих других направлений. Для продвижения условий активно использовать возможность совместной инвестиционной кампании. Еще одним важным направлением сотрудничества, которое мы подробно обсудили, стала транспортно-транзитная сфера. Сегодня подписали соглашение о внедрении электронной системы разрешения при грузоперевозках. Договорились расширять авиационные и железнодорожные сообщения, увеличивать пропускную способность пунктов на границах. Главная цель – создание благоприятных условий для бизнеса и для наших граждан. Также договорились максимально задействовать потенциал наших регионов. Именно они являются драйверами торгово-экономического партнерства. Отдельно обсудили плодотворное сотрудничество в водно-энергетической сфере. Намерены вместе продвигать крупные зеленые энергетические проекты, в том числе Саравшанскую и Аванскую гидроэлектростанции. Будем также расширять взаимодействие в области водораспределения в регионах, автоматизации и цифровизации водных объектов. Надежным мостом дружбы между нашими народами являются культурно-гуманитарные связи. Сегодня состоится традиционный совместный концерт. Подготовлен фильм о дружбе Абдурахмана Джами и Алишера Наваи. Мы хотим одной из улиц в Новом Ташкенте присвоить имя города Душанбе. В целом договорились продолжать активные обмены в области образования, туризма, молодежи на основе годового календаря. Мы также договорились продолжить активную поддержку, обеспечивать благоприятные условия для таджикской диаспоры в Узбекистане и узбекские диаспоры в Таджикистане с целью повсеместного развития культурных центров, сохранения родных языков, традиции и обычаи наших народов. В этих целях будет разработана комплексная программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, также предусматривающая получение образования на родных языках. Дорогие друзья, вы видите, насколько насыщенная и масштабная повестка нашего сотрудничества. По итогам плодотворных переговоров мы приняли совместное заявление и подписали солидный пакет соглашений. Главное, что это твердые договоренности, которые будут работать с сегодняшнего дня. В этой связи я еще раз хочу искренне поблагодарить вас, уважаемый Эмомали Шарипович, за поддержку совместных проектов и программ нашего сотрудничества. Убежден, что итоги нынешнего исторического визита будут способствовать дальнейшему укреплению союзнических отношений, а также целям устойчивого развития, процветания двух братских стран. Благодарю за внимание. Теперь с удовольствием хочу передать слово Эмомали Шариповичу. Пожалуйста. Благодарю вас, уважаемый Шавкат Мирамонович, уважаемые представители средств массовой информации. Прежде всего, хотел бы еще раз выразить признательность уважаемому Шавкату Мирамоновичу Мирзиёеву за приглашение и радушный прием. Символично, что наши встречи проходят в дни международного праздника Навруз. Поздравляю вас, уважаемый господин президент, всех присутствующих и весь братский народ Узбекистана с этим светлым праздником Навруз Мубарак. Сегодняшние переговоры в узком формате и в рамках первого заседания Высшего Межгосударственного совета прошли в атмосфере взаимопонимания и доверия. Мы предметно обсудили комплекс вопросов стратегического партнерства и союзнических отношений наших стран, а также перспективы их дальнейшего развития.
отметили важность продолжения регулярных политических контактов для продвижения многогранного таджикско-узбекского взаимодействия. Подтвердили нашу приверженность курсу на эффективную реализацию значительного потенциала двустороннего сотрудничества. В ходе переговоров особое внимание было уделено вопросам практической реализации достигнутых ранее договоренностей по всем направлениям. К настоящему времени сформирована солидная договорно-правовая база двустороннего сотрудничества наших стран. Сегодня мы приняли новый пакет документов. Они признаны придать дополнительный импульс взаимодействию сторон в сферах торговли и инвестиций, энергетики, транспорта, развития технологий и в аграрном секторе. Также подчеркнул значение документов, направленных на развитие связи в областях медицины, туризма и культуры. Безусловно, в вопросе дальнейшего наращивания торгово-экономического сотрудничества остаются ключевым приоритетом нашей двусторонней повестки. Мы высоко оценили устойчивую динамику роста взаимной торговли. По итогам прошлого года рост товарооборота составил порядка 30%. Мы приветствуем ускоренное принятие программы увеличения взаимного товарооборота до $2 миллиардов к 2028 году. Активно продвигается инвестиционное сотрудничество. Сегодня на территории Республики Узбекистан функционирует более 400 предприятий с участием таджикского капитала. Это свидетельствует о высокой деловой активности наших предпринимателей. В то же время в Таджикистане действует свыше 130 предприятий с участием узбекского капитала. Рассчитываем на дальнейшее расширение участия узбекских деловых кругов в реализации совместных проектов в Таджикистане. Мы отметили значительный потенциал для развития двустороннего сотрудничества в сферах промышленности, энергетики и в аграрном секторе. Акцентировали внимание на разработку перспективных проектов в горнорудной, металлургической, машиностроительной, легкой, пищевой и строительной отраслях. Особо подчеркнул необходимость наращивания деятельности совместной инвестиционной компании. Подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии связи на уровне регионов. Мы отметили позитивный сдвиг вопросов создания необходимых условий для взаимных поездок граждан двух стран. В прошлом году порядка 2 800 000 граждан Таджикистана посетили соседний Узбекистан, в том числе в качестве туристов. В свою очередь, более 1 100 000 граждан Узбекистана выехали в Таджикистан как туристы. Договорились направить усилия на дальнейшее расширение взаимодействия в сферах транспорта и логистики, а также по внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта. Реализация всех обозначенных целей и задач будет возложена на межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству. В рамках переговоров мы подтвердили намерение и далее активно расширять культурно-гуманитарные обмены. Были рассмотрены вопросы укрепления взаимодействия в сферах образования, науки, здравоохранения и туризма. Также отметили важность наращивания сотрудничества в сферах молодежной политики, спорта и средств массовой информации. Как ответил уважаемый Шавкат Мирамонович, мы продолжим активную поддержку и обеспечим благоприятные условия для узбекской диаспоры в Таджикистане и таджикской диаспоры в Узбекистане с целью сохранения и развития родных языков, культуры, традиций и обычаев. Будем совместно разработать проекты по строительству школ и университетов для получения ими образования на родном языке. Признательны узбекским друзьям за создание необходимых условий для проведения в рамках визита Дня культуры Таджикистана в Узбекистане. В
В ходе переговоров мы подробно обсудили международную и региональную повестку, выразили серьезную обеспокоенность нарастающей напряженностью мировой политики, подтвердили близость подходов в вопросах противодействия вызовам и угрозам безопасности. Особое внимание было уделено вопросам региональной безопасности. Отметили важность продолжения координации взаимодействия между правоохранительными органами и спецслужбами по вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом и религиозным радикализмом. Указали на насущную необходимость укрепления сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, наркотрафиком и другими проявлениями организованной транснациональной преступности. Обсудили эскалацию военно-политической ситуации вокруг нашего региона. Пользуясь случаем, хотел бы вновь подчеркнуть неизменную позицию Таджикистана по разрешению всех конфликтов и противоречий исключительно политико-дипломатическими методами в соответствии с принципами международного права и Устава ООН. Дорогие друзья, мы высоко ценим всестороннее развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами. Убежден, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять таджикско-узбекское сотрудничество в русле дружбы, добрососедства и взаимной поддержки. Несомненно, решения, принятые в рамках первого заседания Высшего межгосударственного совета, будут способствовать эффективному достижению намеченных целей, отвечающих интересам двух братских народов. Я с большим удовольствием пригласил президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Мирамоновича Мирзиёева, посетить Республику Таджикистан с визитом. Большое спасибо. Sağ salamat bo'linglar. Rahmat sizlarga. Саламат. Sağ bo'linglar, rahmat. بیست март дар доираи сафари давлатӣ дар ҷумҳурии узбекистон президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев дар шаҳри Тошканд дар вазъияти тантанавӣ бо бардоштани парда аз лавҳаи рамзӣ бинои муосиру хуштарҳи сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии узбекистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ба ифтихори ифтитоҳи бинои сафорат ва ташрифи сарони давлатҳо сурудҳои миллии Тоҷикистон ва Узбекистон садо дод. баъди кушода шудани бинои нави сафорат, парчами давлатии Тоҷикистон афрохта шуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев аз маҷмӯаи сафорат боздид ба амал оварда дар китоби меҳмонони олимақом бо орзуву ниятҳои нек ба хотири таъмиқи муносибатҳои дӯстӣ, бародарӣ ва ҳамсоягӣ миёни ду кишвар соядаст гузоштанд. мавриди зикри хос аст ки муносибатҳои дипломатӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Узбекистон 22 октябри соли 1992 барпо шудааст. дар шаҳри Душанбе сафорати ҷумҳурии Узбекистон фаъолият дорад. ёдовар мешавем ки бинои нави сафорати ҷумҳурии Узбекистон дар шаҳри Душанбе 19 апрели соли 2024 дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Узбекистон аз тарафи сарони ду давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев ифтитоҳ ёфта буд.
26 март дар доираи сафари давлатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Ӯзбекистон сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев дар қасри ҳамоишҳои байналмилалии Ӯзбекистон дар барномаи фарҳангии шоми дӯстии ходимони санъати Тоҷикистон ва Ӯзбекистон иштирок намуданд. баргузории ин ҳамоиши фарҳангӣ идомаи мантиқии анъанаи неки муносибатҳои дӯстӣ, бародарӣ, ҳамсоягӣ, хешу таборӣ ва рушду густариши ҳамкории гуногунҷанба ба манфиати мардумони ҳарду кишвар мебошад. баргузории консерти устодони санъати Тоҷикистону Ӯзбекистон таҳти унвони шоми дӯстиро метавон намунаи беҳтарини ҳамкории фарҳангӣ миёни мардумони ду кишвар маънидод намуд. консерти тантанавии шоми дӯстӣ бо барномаи рангину пурмуҳтавои аҳли фарҳангу санъати ду кишвар ки тараннумгари дӯстии мардумони Тоҷикистону Ӯзбекистон мебошад, хушу хотирмон ҷараён гирифт. март дар доираи сафари давлатӣ дар ҷумҳурии Ӯзбекистон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз шаҳри Тошканд ба шаҳри Бухоро ташриф оварда ҷойҳои таърихиву муқаддаси ин шаҳри бостониро тамошо намуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Бухоро сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба хотири пазироии самимии меҳмони олиқадр роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳни фурудгоҳ идона ороста шуда буд. барномаи рангини ҳунарии устодон ва ҳаваскорони ин кишвар бозгӯ аз эҳтироми самимӣ нисбат ба меҳмони олиқадр муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, зеро бо иродаи қавии сиёсии сарони кишварҳои ҳамсояи Тоҷикистону Ӯзбекистон солҳои охир барои таҳкиму тавсияи робитаҳои дӯстии мардумони бародари тоҷику ӯзбек қадамҳои устувор гузошта шуда бисёр тадбирҳои созанда амалӣ мегардад.
27 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам шавкат мирзиёев якҷоя аз мавзеъҳои таърихии шаҳри қадимаи бухоро боздид намуданд. ташрифи президенти кишвари мо муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри бухоро бо боздид аз қалъаи бухоро, маҷмӯаи таърихию ёдгорӣ ва оромгоҳи Баҳоддини Нақшбанд, маҷмӯаи Лаби Ҳавз, маҷмӯаи меъмории Пои Калон ва оромгоҳи Исмоили Сомонӣ ҷараён гирифт. оромгоҳи сулолавии Сомониён ки ёдгории меъмории асрҳои 9-10 мебошад, дар маркази таваҷҷӯҳ қарор гирифт. иттилоъ дода шуд ки оромгоҳи Сомониён ҳамчун яке аз дурдонаҳои санъати меъморӣ маҳсули дасти ҳунармандони он замон аст. ин бинои хуштарҳу басозебо ки анъанаҳои меъмории бостониро дар хеш таҷассум кардааст. охири асри 9 бо фармони арбоби бузурги давлатӣ Исмоили Сомонӣ дар болои турбати падари ӯ Аҳмад ибн Асад бунёд гардидааст. дар дохили оромгоҳ ҳамчунин худи Исмоил, писари ӯ Насри ду ва чанде аз аҳли ин авлод хуфтаанд. мақбара мураббашакл буда бо гумбази муҳташаме пӯшонда шудааст ки атрофи онро 4 гулдаста ором медиҳад. дар 4 гӯшаи он 4 бурҷ устувор аст ки асос ва қисми болоии деворро ба ҳам пайваста таносубу мавзуният ва салобати оромгоҳро меафзоянд. оромгоҳи Сомониён ҳамчун мазори Исмоили Сомонӣ шинохта шуда тақрибан ягона иншоотест ки аз замони Сомониён ба таври комил боқӣ мондааст. он яке аз нодиртарин ёдгориҳои таърихии Бухорои шариф ва аз ёдгориҳои нодири Осиёи марказӣ мебошад. иншоот ба рӯйхати мероси фарҳангии ИСЕСКО низ ворид гардидааст. ҳамарӯза садҳо гардишгар аз тамоми ҷаҳон ба тамошои ин мавзеъ меоянд. ёдовар мешавем ки дар даврони соҳибистиқлолӣ бо талошҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди 1000 сол ба хизматҳои шоистаи Исмоили Сомонӣ ҳамчун аввалин асосгузори давлати тоҷикон арҷ гузошта шуд. аз ҷумла соли 1999 1100-солагии давлатдории Сомониён бо шукӯҳ таҷлил гардида дар шаҳри Душанбе муҷассамаи барқади Исмоили Сомонӣ гузошта шуд. пули миллӣ Сомонӣ ва яке аз ноҳияҳои пойтахт номи ӯро гирифт. آمدید تا بخوروی شریف بد سلامت باشید. سلامت باشید. نوروز مبارک. شما جناب عالیه. 27 март дар доираи сафари давлатӣ дар ҷумҳурии Ӯзбекистон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев дар шаҳри Бухоро аз корхонаи саноатии Мергантекс боздид намуданд. ба меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки дар корхонаи саноатӣ 2000 коргар фаъолият доранд ва 85% онро занон ташкил медиҳанд. дар корхона ки соли 1993 таъсис ёфтааст,
занҷираи истеҳсолӣ дар коргоҳҳои ришта, матоъбофӣ, рангу боркунӣ ва духти курта пурра ба роҳ монда шудааст. иқтидори истеҳсолии корхона 1 миллион дона курта мебошад. баъди боздид аз корхонаи саноатӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарони марбутаи соҳаҳои кишоварзӣ ва саноати Тоҷикистон супориш доданд, ки бо ҳамин гуна корхонаҳои кишвари ҳамсоя ҳамкории пурсамарро ба роҳ монанд. بیست مارت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پس از انجام سفر دولتی در جمهوری ازبکستان از شهر بخارا به وطن برگشتند. در فرودگاه بین المللی شهر بخارا با نشان احترام بلند به مهمان عالی قدر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف صمیمانه گسیل نمودند. یادآور می‌شویم که ضمن سفر دولتی که روزهای 26 و 27 مارت در شهرهای تاشکند و بخارا جریان داشت، ملاقات و مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و ازبکستان برگزار گردیده از روی نتیجه واخوری و فرم منطقوی تجارتی تاجیکستان و ازبکستان بیش از 20 سند نو همکاری به امضا رسید. در دایره سفر دولتی راهبر دولت محترم امامعلی رحمان در ازبکستان فرم تجارتی، نمایشگاه مشترک محصولات، روزهای فرهنگ تاجیکستان و برنامه هنری شام دوستی با اشتراک سران دولت‌های تاجیکستان و ازبکستان برگزار گردید. بینندگان گرامی، در همین جا نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می رسد. حالا برنامه فرهنگی شام دوستی خادمان صنعت تاجیکستان و ازبکستان با اشتراک سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و محترم شوکت میرزیویف که 26 مارت برگزار گردید منظورتان می گردد. İki xalqu bir qalbdir, O'zbek u tojik xalqi. İki qalbu bir xalqdir, O'zbek u tojik xalqi. Baxti Navoiy jomi baytiday uyg'oq bo'lsin, dunyoning davronida toleyi porloq bo'lsin. Navoiy jomilarning mangu o'lmas kalomi, yana ming avlodlarning, ikki xalqning salomi. از نوایی از جامی این حرف جاویدان است، بر هزار اولاد آن باز پیک دو حلقمان است. تا ساربان بیدارند در کاروان جاوید، در همه دوران باشد تالی آنها سپید. صوت خوش یک نوا، معنی یک ترانه، محفل مهر را همه گلخن جاودانه. عالم ما منور است از فر صلح و دوستی، در دل ماست بد از این باور صلح و دوستی. Assalomu alaykum. Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon janobi oliylari. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev janobi oliylari. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar hamda
yurtimiz mehmonlari. Assalomu alaykum do'stoni aziz, xonimon va janobon. Huzuri muboraki prezidenti Cumhuriyet O'zbekiston janobi oli muhtaram Shavkat Miramonovich Mirziyoyev, prezidenti Cumhuriyet Tojikiston janobi oli muhtaram Emomali Rahmon و حاضرین ارجمند را در تالار این کاخ زیبای هنر مبارکباد میگوییم. O'zbek va tojik xalqlari o'rtasida asrlar davomida shakllangan milliy davlatchilik, madaniyat, ilm-fan borasidagi do'stona qardoshlik va qondoshlik munosabatlari jadal rivojlanib kelmoqda. Bugun bu aloqalar ikki davlat rahbarlari sharofati bilan yangi va yuksak bosqichga ko'tarildi. боис ифтихор аст ки маҳз бо ташаббус ва ибтикори роҳбарони олии тоҷикистону ӯзбекистон робитаҳои гуногунҷанба байни ду кишвари дӯсту ҳамҷавор ки решаҳои амиқи таърихӣ доранд рӯз ба рӯз тавсея меёбанд. O'zbekiston va Tojikiston san'at ustalari tomonidan tayyorlangan bugungi konsert dasturi ham ushbu azaliy va ezgu do'stlik an'analari davom etayotganligining amaliy ifodasidir. барномаи муштараки ҳунари имрӯза давоми мантиқии робитаҳои дӯстии халқҳо ба ҳисоб рафта баҳри густариши муносибатҳои минбаъдаи фарҳангии тарафайн иқдоми муҳим хоҳад буд. Aziz mehmonlar, bugungi konsert dasturimizda o'zbek va tojik tilida yangraydigan kuy qo'shiqlarimiz tinchlikni, do'stlikni, birodarlikni hamda hamjihatlikni tarannum etadi. دوستان عزیز، با تمنیات نیک برنامه کنسرتی دوستی را با اشتراک استادان صنعت دو کشور دوست و برادر حسن آغاز می‌بخشیم. Marhamat, tinglab tomosha qiling.
sizni qutlar O'zbekiston assalom. Assalom ey aziz do'ston assalom, azali jondosh qadrdon assalom. Do'stlar sababdan ochildi qulfi dil, sizni qutlar O'zbekiston assalom. از ازل هستیم هم نان و نمک، هم نهاد و هم دل و با هم قریب. تاجیک و ازبک دو فرزان خم، تاجیک و ازبک دو خلقی متین. السلام تاجیکی دوستان السلام، ازلی جانداش قدردان السلام. آق ko'ngil qora ko'z tojik u o'zbek, sizni qutlar O'zbekiston assalom. Do'st bo'lmoq jon fidolikdir azal, o'rtada nonu tuz bol ila asal. Asl do'st Pomir kabi bo'lg'ay tayanch, tojigim yonimdadir olam go'zal. میرسد نوروز و شادی و سرور، میزند پر در هوای دوستی. زندگانی میشود پاکیزه‌تر با نوا و با صفای دوستی. السلام تاجیکی دوستان السلام، ازلی جانداش قدردان السلام. آق ko'ngil qora ko'z tojik u o'zbek, sizni qutlar O'zbekiston assalom. Assalom tojiki do'ston assalom, azali jondosh qadrdon assalom. Oq ko'ngil qora ko'z tojik u o'zbek, sizni qutlar O'zbekiston assalom. دوست بودم هم نفس، تنها به یک جانانه. دوست بودم هم نفس، تنها به یک جانانه. ناز می‌کرد و بزوشی کش می‌زد شانه.